Nimbula, Nimbula. We're currently here at the 9/11 site where the September 11 event happened. So I'm here, 360 degrees view of the actual site. I've been here before, but I will ask Mr. Bonidilo what his thoughts are. Sige uchingango na Memorial Day. So this was where the first World Trade Center was located. The museum is already closed. Unfortunately, we won't go in, but I've been there last year. So there you go. This was where and these are the names of everybody that died. Such a very somber moment, somber location. At night they light up the place, and I think they're doing some repairs, and there's water that actually come out from the side and pour in. So at the moment it's empty. So it's very, very sad. Always somber. Bula Chueli, Bula Pola Ruru. Oh, they're doing renovations. Bula Enoke. Renovations. Yeah. So this is the site, one of the first World Trade Center building. There's one here and there's one on the other side. So this is the South Pool. So it's currently having some repairs. This was where the South building was, and the North building is on the other side. Welcome to the World Trade Center Memorial Grounds. So we have Labo here. So Bulibinak everybody, we decided to end our tour today here at the 9/11 Memorial Site. It's a very moving site. Most of you would know that the terrorist attack took place here on the 11th of September 2001. And there's the actual museum over there. So I'll point, that's the museum. And it goes 3 or 4 floors down into the earth. You just have to pay at the top to enter, and then there's a place where you watch the film of how they actually built the World Trade Center back then, and then they'll tell you the different sections of the actual museum, the actual building, going back to when it was first built, and then bringing forward to the day. So here we have Lavo, who will just share his thoughts. He's been very quiet when we arrived here. I know this is a very somber place because we have actually, people that died. So these are the names of the people that are here, including those who work in the World Trade Center, and there are also people who died in the police force and those in the fire brigade. There was a lot of people that came in to help. Unfortunately, what they were assuming it to be was not what they expected. It was different. So, Lobo, if you want to share your reflection. Ini belum nak kena kanda, recengan bunong ko ya, jota na naturay na city na council in New York, non raredir me. Ketar talkenda na building ba kitamer na kautelebiki na ba na numi. So na bunong ko sangay taking na bikaw. It's like a memorial park. Me kakunya libera na generations to come. Na bikaya do na kasi matakamandang na maki go from 2001. It's 24 years. Can remember 1 generation, 2 generations are alien. Era sudun don yan na sinikala na bikaya do prior to September 11. Dara na bikay tamto na yada. Na yada bakan doon do abati kay rera
wala nga na World Trade Center bataki na be songo ramai be buke boleh tunggu na Police Academy JFK doon boleh tunggu na Newark International Airport Command tunggu na Public Utility Emergency Management dirtiya na New Jersey City Fire Department nagare na be tambah na ramai be buke share bagador no rete bena ngone bagador kina na wikango sora bakasam ta ni rano ni o embulu wala nga yente ke membutu karbono ka dangare kina wadro la mabangal na lor no bisar sakela wa begitu ngango tambun dona motokai takos iya tambun dona motokai takos mena bonongo satu kon teman yang karal yang bakai tamer wa moto doket yan ga manal takan wa moto ni sichiko ni tu na be kamera ka ke me bagan na numi so it becomes memorial wa moto bagan balbal ka me ka na memorial ya kan ni ka tal na building sa tartal tu kan dana senta bakai tamer dana ambita ka sa na melora sa ya kon na new World Trade Center Cabo, Cabo. Sa singi double, sa singi twin, sa anduang. Pero mga Amerika? Na Horizon kiro ngande no yung bachin baran. Yung itu ya na Liberty Statue of Liberty. Statue of Liberty ndur to make ang na building kambala betul to sang ketara na mechukira na World Trade Center na kali mo tama. Sang kahit kung cukup dokter dia sang ketokian na Memorial Museum. Museum tak masuk itu. Buti kana Memorial Park. Museum ya. Di dalam museum ya tambah tulta lelo meninggal. So that's the top floor, ground floor, and then the second, and then the third. Langsung talir. Iya. Matala na building bola ko bakacha na sini dito buto nanda kuno ko kabola bola. Ya. Atala nga chiku ni may tarike ndona kama ni shopping mall bakita mere chiku maya underground be tamba limang bakaira zakatu kina na bulbulta kina kana akula chiku ni be karto da kabana na New York City Council batikena me batikena me tu ndona bakana no bang already sa zakatu mana kana ka sa repeat kana wai do no robi kana wai right dan dombong yung kana vin dia sana sa kero na makachuk me ambang lebo na bono me kero may saradi na ke nano kero sa manangal ba to lebal dal kero na wato man wala sa uchungon na bitu en ba selum na minute kero na dawur to man na skwengo kero we basa certificate bikim me kero waro chukon ni wangana dina iya wangana di kero sana pon sar na train me kero sangol sari tetental na nian Long Island. Got to Chungoy Manhattan. Iya, Long Island na to bisa chumikin na oprun permanent representative to the United Nations o Filippo Tarkinkin ke military Tarkinkin mikituli bakay kabikin na nambang niko. So we really looking forward. Mikituli sot kito asali suman ambasan ni United Nations rambil kitukin na ora keda na bakay tabichika na song-song ando kat kibur karena sebenarnya to building ko taman ni it's a complex of buildings na bunay rabing karab tukin lebo na kanta na ito kay yara chukokin kita lisat kina na leven na nabawal awa binabina katala berto na bing karab chukin taman ni permanent secretary to the United Nations karena marami ni Chinese iya Chinese marami ni nabakabu wanganake marami ni nambak ya kita lebih tahu tu ni kuah selain kerana tu namanya orang bilawai kita gabi kau saramai kita lihat sarana bukan ada cikin nambasa na United Nations building kita tu rumah kita sar dan kan lebih nak kan jawab kesulitan kan na United Nations ni macam korang ni boleh sangka Turki ni bagai lama tak cukup kali boleh macam tu Amerika Nabi kasame bagai darong na presiden ko Trump ya. Tumpul pa ng Galileo. Nita kan sino ba lang ka lebo na Tumpul pa Sacramento, Pula Joey, Pula Mika. Pula na nagtawag karab na Nation Ikal na bital non ko kitarkin kin orang kalisot na interview ko. Kalau lebo orang ada son talno, wana torang ni delelas Congo. Orang bilang sana. Tikino Indian na sana ba torang na itase. Iya.
Nabalim. Iya, benak balik besar bikin dia nasi mati kumai, marata kan ni talita kan lama murid kumai na nero ngante wa buk cengko, sa bala kan may daba na nero tik bulan New York ka, nimber ni kero sa time belis talani, na nero tau ni na city ni Angelos. Sebab apa lama konto na Angelos ko sa Romay, sa may tunggo. Kero ngante man tasar-sar Iya, benar kembali besar na Sandon, nagay bakit tatak na ilaloma, berto na bubalitar kini kita sa we looking forward to meet them today. Naka mo sa temba, sar tal mandanin ko, na puno ni ba na numi, go iya, go ira na lenga na leda 131, pamadal sarkin labo. Leda 131 na we fight department kendo baka dentro na dan me baka sini baka na fire ka bat leda 131 Iya. Don lalar to baka lang kay talanga no to sa ngamar to bibuk. Iya. Buk ni lang kaya Sorto kay kambayan sa lut sa baliman na baliman na bale. Ni sarang. Akasura Kasura som. Era sang sarangan ni nama kalabo. Iya. Chuka anda engine 279 go. Ay, sana 5 Go, tasarap mo na yata. Engine 279. Don turango Anthony Rodriguez. Yes. John Michaels. Dongo Robert J. Minara. Tunggu na World Trade Goy rata kata Center Fire Safety. Yes. Berita na bisong kusong karena bakal kay lew na kenalaw-law. Leda 111. Yes. Leda 111. Chungo Leda 166. So ngor sen balanggar may bibu kita lang Sor balangay sor may bibu ke. Squad 252. Squad 252. Ni boleh noke, boleh tahu jo kure turanga. Kalau macam mayo tahu. Isa dalbena kai. Iya. Iya. Ngo remendo ko Leda 132. Leda 132. Leda Rosawul Kalima. Leda 25. Tunggu turango Kenneth Thomas. Watson. Engine 214. Engine 214, engine 219. Iya. Ninta ke ngole lo mani museum tom na lalanga ya. Teko meda kadira boleh ketukin ya. Sono puno ya da but sarcanga. Ya da but kana ya rama da gere da ngapa ngada bubal sarat tunian. Arlen durtu. Ga da but na ya. Kabina lang orang itu kono durtu mesin ni sona wakat ko ini karena durtu ya bangangan. Klan wakat durtu. Iki handur kana kena. Tarikan iya. Anta baka samta kai bikin na barang cuma satu ngonto nang karlebu ya buni bale ngonto na ya buni bale kona World Trade Center South Building kona North ko cuma sana dor tumbalen dana no Masarang kai tetu nganggo na be buni kau talagang nganggo ra baka dan itu me baka na numikino ira na bubale sar melenka Wakatu me rangay ngole men na bubale merdo ka men dambe tu na beru kuni buni kaungo merake banu numir tu na wakan ber na sambe baka dingo South side na bigan. ang south mo north town Bro, wag ka bita turang iya do nga ba ya so na kang ko ko teres bina ka mamayawara na taman. Salamat. Ko na memorial mo. Ito sa ulo. 9/11 Memorial Museum. You will stay forever in our hearts. Pietro Silva. Sa Tatalengo. Bubale. The tree is is strong like New York City. Luca di. Ano numero na kan era walang original berkalaw Suffering produces perseverance. Romans 5:3. Dalawa kanta ko ambito ko dalawa na normal tinal ganda. Ndong ko kini utos ko. Ndar you'll always be remembered and loved. 5/25/25. 9/11 Memorial Museum.
Ya, para museum ya, wala may nakar kan may paliling. Iya, isa dombulan itu tarong cungo, wacin tembo, cungo na panongo. Wacin tembo. Iya. Dombulan may pangkariman, Iya. Ngerich man na squad ni. Iya. The squad 540. Mas bang karaman na naturango. NYPD. Oi. Galak cuk naway sana ya. Naway dali sarap man na north tower chukin naway. Na south tower sama Nambol may wang, Wang ketul din. Wadir loloma. Ando tala nakaraka chuko urang wada nganu kaliu menambak saut. Era kai baka na bunongo Era sang nindo buko me bali bika naman man. For some weird reason. Baka me levo mera me rotu. Ya, ito na way. Go na bunongo no tukin na way. North Tower. Go na north tower. Ito go. Di sarap man ta. Pero nakay? Go. Di sarap man ta. Naway. Sandron retu. Di ba sarap apa leka? Guarin. Besar-besar. Iya, awa, lawiri. Nimbula, welcome to the World Trade Center Memorial. Andron na na wai. Go me bana no mitu me baritek go na non tatangi. Na lewe burbuda. Go na wai ni matanda andron tungo. Wena kaya de alabo. Ada pa murai. Totok malak na wai. Very symbolic. Very symbolic. Baka bal-bal. Au minang ang karong ng kabang dili kan yung kana naweng kana na non ratang na lewe ni puno era ni ken okan right. I think that's the true translation of Nawaingo. Ito ganan ron ni wine na South Tower repeat si Congo ron to kana wine go 24/7 labo. Ito ba chukna nawa? Kamis, ya, entar. Awak. Buat, tubir tak. Kongkap. Wow. Nice. Enak lah bu. Mana kena lingam ni doktor tak kena. Warna dan rayuran Bakalangkay, North Tower. Sana ako tunggo. Dawir saraba. Dawir ka naman doon na Dawir. Dawir saraba kan doon. Dawir ka naman kaya maya talaga. Maya da kaya naman doon ni Rokan Bakalangkay. North Tower. Malilin. Museum? Iya. Museum. Isa, binakbali mo na sarsar chukumay. Nakbali mo na sarsar may. Iyo, bakabunan na nang taba. Darumada na mosi. Nakalitalan no, ninda kayo ngali lo mani museum, nagarirekin na banabuno era tukin, Waray, tarot mo gym dala, nailaba chuko mango che waray. Waray nailaba. Basu. Iyo. Na dalo ka na motor ako manilaba gym. Hindi na sana.
Dara kau baka samta kana verna kan de barang cuk me nangone baka dar kin na kena baka dum boto ta kena buno lebu kito sangai al serangan ini selagi na ronon dol kan dua na bulo dito damber kena bulo Februari iyo sangai le su serangan kena rodor bo ne kalima ni September to baka samta ka na sanga na mata kana sanga kalima ni September ka ono ka vitu ka walu ka dio ka chini kan dua ko darum kena na nakadambote ni nambobo kaya kebekito isungan ni na embaki nga ni rodorbo na embaki ni dende ni kena tuna baka na numungo nga baka ko ni rodorbo ko sa kaya embaki dito ko Rosa buka ba? meron sa ulo ka ba ako September ko meron sa ulo ka libo masap nga na umaro sa nga ni rola ko manikon mikiro may ngayon mikiro mitambar na no mikiro may mbuti ko sa nga na bunong Wara karambang menga wangka menadina menga Lorena berkan darajir kan darah kami karabangan lu bangun ramai tu ramai sar tu ramai bangun uli kana ramai rede tu nabi buni kau sor laksar museum ramai bola mekin kana beach le akor lili tu sen buni kau ya ndana ngare na karna kaben dana mata ben dota na lebu ni zunru na lebu ni vidati na lebu ni alada me mai mera la ko menela la mera me bakal mo ta kana na bunu e batu go Jersan. Dendo talasan dare na lang ka tala ya tu na so bro yo meri kana ka endo tani kino ko e bakal debu ta kasana Iya, memang iya, gor. e bakal me bakal numa 2001 Jim Dalai, 2001. 9/11, 2001. 2001 Kako 2011. 2001 But on the 11th, 11th of September. 11 September Iya, dasar talman ada dawir bangko, Kesa tarmay. Kabul may nang gelelevo, sa. Kabuk ka nawang kabuka. Ramu chika na singa. Pachika ko mikro sa ngolit yan. Para museum. Bukan alam mo. Ito na alam mo ni museum nakuila. Ang nakuila na bimatin tu karamati. Ya. Nanti kay Ito na alam mo ni museum ya. Iya. Wala museum. Wala museum ko. Kaya baka ningan dia main doon ni New York. May sarsari ke. Go. 9/11 Memorial Museum. Iyo Mika, kona building level ko triangle chuka iyo ana kabo. Orto gimbui tarabungan ni nangono sa rusaki na ronga lako. Iya. Arsa cuma kena na bibol na World Trade Center ya. Para kan rona building level kan Northern South Tower ko sa tungga may na baka nanumi. Iya. Gonda tombal chuka na si museum. Nanumi lako. Iya, sa. Iya. Gona wala turki na tikite. Wala talaga ko rin yun ni balik kinom ni tikite. Ngo talaga na QR code. Mongoli kinom mo rin kinom na dan rakeda na mati. Kora mati na World Trade Center. Wakatala kinorto na mati na V-side kando ko mati orto mati Pennsylvania. Ko crash kinom na mga buka. Virginia dan rakeda chikit kana list. Na nila ka na QR code. Yeah, names.911memorial.org. So there's a website you can. There's a website. Yeah.
Ikaw rin boleh ngai kena mo tikite electronically and you can go inside. Oh iya ngore. Ngana non rebana num inda tarchu kumai ngombe kana non rimbulu iya mbala telewira na ngon sa mati batanga sa kamaya botanga kena kama sa rambulu batanga kena sa wil nga bakame non rimbulu la bo. Ni tao mi kala. Wana tao ay para kumai. Tao bo on the north side. Sa rongo na buno para chikin ni kau ni building Macau South. It's kind of north tower. Sa tartol kau kana museum. Kotondur tukenango. So that's where we are standing. Sa chikin fall Trade Center. Katulgo. Oculus ya. Oculus go ko dak chikin shopping mall ko Andorra. Sanga chikin karuan World Trade Yeah, Center. on the other side. Agora, uno que dir trade ngo. Itu kena kabitu Iya, bitu kita chikin na koronga rua twin they were the twin, twin towers ya. South Iya, southward kena north. Kena boy rambulu tu ngayar sarma botal nga na kumbo na kakit ko yata singa So kaya baka sa mata kan ng Royal Kinang ko view total na World Trade Center. Dua, tol, Iya, lima, ono. itu. Ada lolo mai? Kero bondo kita lakukan na Met na museum, kero mesombe na Fulton Street, Kongo. Kendo raso mike dorong kita bedak mai. Dorong bedak mike. Dorong sangai tumbal mai bang. Kongo na shopping mall. Wakato ka nang bulin-bulin ni na Sydney Opera House. Ito ko ni I'm not sure whether it's the same designer or from is Italian. Laki ni bulin-bulin baka na Opera House may iya. Na bunong ko sa kanila beto may rai ko. Na motokan yung bisa rakel tumiraya. Let's see, tambo din doon na motokay pass. Tamat kaya tumbal. So punto train nga may na train station na. Bedan bedak nga may sa bedak sarmik. Na subway station to. Iya, subway. Na durkin mo na underground subway. Iya, subway. Saan Yeah, you can go in the museum. Mika, there's a Korean virtual tour. You can do the virtual tour of the museum. Ranyo ni redekinan na kay Tilom. Tambatul talen na lo meninggal. Iya. May nakachok man na kanto ko. Dr. T isa tutok o Tapay ba? Tapayra lorema isa tutok din na iba madala. Ndrom bulare. Ini isa bulare to. Bulare tapay da. Nakabalib sa rikim nila sa mati kumay. Ako si Tandovia. City Chambers mula binaka mula Mikalonga. To say to misala mula na kontaku. Nakabalib rikim ni keda na sa mati kumay nang wala ni kuwa. To say mbul ta dengu. Mga karawitan lang tiki deyo. Adeyo. Tombi, ito dia kana kanino. Isa pa dero laman dero bunong. Ala ko man bunong dal. Lebo na kada may makasama ta ka. Alivio? Ore tumina kana bi bunik ko tungo. Alivio may... Makasama ta ka mera. Iya. Mera tia. Iya, na bunikaw sa totokan din dari tangan na bunikaw na marotaka. So libig ka na napakadeng hindi na ni bunuan ni Rarawan na bunong ko. Totoo talaga na bunong ko ralaw kini chamani. Elabo na Holocaust sites Holocaust patal nga banggo sa dawa most weekend Ninda makasamta kalabo na ramay mati tuwa sa sakala tamat. Pero nawir nga ba na mole dot sa nabanggaran ni doro ngolong-ngolong dot sa mole. Iya. Naka warung dombek na song ta keke. Dan le sarap nganing ko na Oculus building.
Sama-sama binaka na bonongo ela po. Binaka ninra ke binaka tu. Bisa usarangan ra ke rola kumay. Ela po. Pagka bentor ko to menan ra ke binaka may Hawaii. Go. Penakra Rosero di Sara, ba di Lola Mandina. Iyo Amerika apa sauri lo na kaya dua na ngona ya na katin ka 2 ni September 11. Iya. Tatakan dia na valilebong ko. Tendo na mole chike loma. Na stoa kita ngaira na train station. Kaya ngalimike ngonga na kamore da niyo bangangar. Ngonga nga sa rin kina na Oculus Center ngo sa tarawasar nga na World Trade Center Museum ya. Na museum ya. World 9/11 Memorial Museum. Iya. Ako nga ya bikim ni nabiyakan di nakabalib sa na nomulin siya mati kumay. Pero babi di nakabalib. Itu ko sa kanto may tungo Mr. Rhino. Iya. King Kong. Iya. Tunggu na manu-manu ramarta ka nangwan ramay landi-landi tunggu sa nangwan itumba. Natan ko na wildlife wonders. Baka nga natolo ni nasarsari ni tabuta lang mo. Nabalang mo. Kino ka? Diba kurang ito? Iya, pinakabalib sa Arabic kami na biyokani. Kano sa baka mga tituyani. Hindi kalong at titiko. May total man tayo na po sa labo. Nimber ni Dapital-tal may krosangol. Baka mo na ito may labo? Nabalib sa Raisa. Nabalib mikata o mikalongan na sa matsukumay. Sa masar tsukumay nabuli ko kibunolew nabalib na usato tsukumay kibunolew kami ni Magkakiraw ni Wamure tsukumay na nirongande. Mabinabi na kamanamaramang ko kay Dr. Tin daw mama ko to ko na bisa matiyan ni Bekim ni ana ibata-bata ko meron nyo isarap talaga may nakakiraw sarabaw mo kituga. Di ba kurang butaki? Sunta kan mga nabato ngayon magsawat kiro tumay chama ni kiro lang andi waran siya laksar London ni Scotland kiro yan sa Realand. Ni kiro talchik na nero memorial ni tambe ngono ba serangan ko Marang kiro lang kami may New York honor benaka ni ngandi libo na kandaran ni may buli ang daray talaga kiro sana na magitsik nito na sa tuniko kay ni permanent representative to the United Nations nabubala ni Vilibo Tarkinikin nabalang sarap ni Wadeng Tokumanda Naka Andono sa kwaya kami di binakan bikim ni Kede ni mataka kiro sa Bukatale may kiro sa Ngolitale ni California may natay ni Buru-Buru Kandua kaya natay ni Buru-Buru Kandua kung nga nato iri may rotuma may baka nga takati ko nung kuti ko boling ko puno ka nga ngolikin nung kuti ko na iring ko bago na nabitala noa sayra na kadara radio chuk may ratarong yaw na kapag kakutor chuk suara tarong yaw chuk tali suara di kime bolia iya sama nito ko na bolak sara mo sana bolita kang go iya mbeletin ni lolam tak biyaw au na sing selia yo mental no tak ngabirang ko na iri endo baka nga taki men to baka nga taka nang una katakata iya nakabalib sara na nomunisya mati kumay menta na layiro nga din ko na nomunisya talibong ko imbara ni karolako tama ni shopping mall may tamerang ko
Go na Lomani shopping mall. Hedara ka na Tamera. Go. Peter Tarvitalira na train station. Go baka tu indo tu na doon na Loma. Indo na tamani tobuto baki Tamera. Nakera situ ya. Lala. Ya. Sarga itu na bisto. Simula lo ni reda na sto. Na sto ya da wiraya. Sarga itu na we mall ke di raya. Cukup talaga na escalator. Cukup talaga na bi kampa so. O cukup ya sangga ngol sumsari nira. Ngo talaga escalator ngo. Totok Namarata ka ninda may sarsar tundur buno libo ko baka New York. Liw weekend na dorong-rong ada tunga. Sa may wasen bikim ni na bunongo. Men tangan de batamay. Na buno totok ngo. Lala. Ando pipa kung kit nga bera na lubenta. Ando ka chukubila po. Nayang ni buli. Na buli kuchikenda na pipa nuwa. So talaga dorong ada bakaran do dabuta beka sona bossa bikin beka na do talita kana bulia aro ni kana bulia do na sol binaka na bulie do la beli bona matiri katumba bikenda iyo Catalina bulia laka wala nga ondo sa chukbira nangone do tukubira nangone reida na ibola tambo itu kuna ni baka ngauna na kakena tiko na ngauna ni tangi tiko na ngauna ni marau tiko na ngauna ni tarvale tiko na ngauna ni titi ya kem kasa sol weekenda na ngalala menda buli saraba kaindina da buli sarna kena ibaka tangi dengan saridake weekenda na biokanye Dinan duin na kanda stava rono gutung tumbu naturang tamang ko nga nakaraka usakan do sa sang takatu me nabuno kede moli buliki na me upaka scholarship nakasa ga la ko biya wa sa ga baksam takin sa naturang tamang ko siya nga ni roni som no gudur nakanga sa na nakaba usana buli nga me musasanga ba ko kono no gubitaro ni mo roni aba tuyani so na scholarship meron ni somi nga bikenta me somi na nung gudur binaka chuele na rara iyo so na bunong anong go enda na may buto katu so na bunong da second nila maka iyo kung ano kinang go da sar madaling ko alam mo ni mall ka diya ang mall tumiraya la rukuni valen durtu kinango tukira na wana ni ponto train per na bia ponto na stimi ni banua ratur sarira na lebalira yo kero na ponto talbe na taxi se motoka lak talbe na train station ira kero ngalitur kinana ni road train kero sapa kumadiani ono marata kan ni talita kana molle bote amergo Nimber ni tasur tala di tuba. Iya. Ya, World Trade Center. Gua natonda kuniwa. Iya. Naka na buli nga sol weekenda. Menta da kava da buli sara na kena ngumato sara dak. Naka pakalevo sa pakamadiani. Imo toka. Lala mo may New York. Naka